Dobar dan i dobrodošli u moju novu emisiju. Danas je na redu udarna vest, najnovija, rat Rusije i Ukrajine. Da se osvrnemo na dosadašnja dešavanja. Kao što i sami znamo, dolazi do zaoštravanja i čitajući razne portale, novosti po raznim portalima i gledajući razne klipove sa interneta, dolazim do jednog velikog zaključka. Naime, kaže, šta se krije iza strahova od rata između Rusije i Ukrajine? Pa pogledajte ovamo, evo recimo Ukrajinci se pripremaju na ovome video snimku. Sad ćemo da pustimo video snimak. Recimo oni su sad uveli svoj rezervni sastav, znači uveli su i omladinu i žene da treniraju za navodnu invaziju. Da vidimo šta se radi ovdje. Znači oni u Kijevu ovdje imaju te nekakve centre za obuku. Pogledajte. Evo pogledajte, ovi momci, ja mislim da su oni negdje oko, ajmo reći, 18-19 godina, možda i mlađi. Oni su sad napumpani sa informacijama da će invazija doći od Rusije i oni ih pripremaju za navodnu obranu Ukrajine. Znači, ovo je samo jedan od ovih centara za obuku. Dobro, ovdje se uče tim nekim normalnim vojničkim veštinama. Ovaj čovjek je zanimljiv, on je bivši pripadnik SSR-a. On je služio u Sovjetskom savezu u vojsci i on sad predvodi ove mlade da ih obučava. Naime, ja bih se zadržao na priču o ratu. Kaže, kada je Rusija gomilala hiljade vojnika duž svoje granice sa Ukrajinom prošlog proleća, pojavili su se izvještaji i glasine da bi Kremlj mogao pokrenuti novu veliku ofanzivu 7 godina nakon što je preuzeo kontrolu nad Krimom. Pa ovako, ja koliko znam, na Krimu je došlo je do referenduma i narod se tamo većinom odlučio da Rusija preuzme taj deo Ukrajine. Kaže da je došlo do separatističkog rata u regionu Donbasa koji traje sve do danas. Piše to sve i na engleskom jeziku. Nekoliko mjeseci kasnije isti strahovi su se pojavili ponovo sa još većom snagom. Mediji, uključujući New York Times i Bloomberg, citirali su američke zvaničnike kao upozorenje da bi Rusija mogla napasti ove zime. Oni predviđaju krajem februara navodno da će doći do napada, a svi znamo da se sad će se u februaru održavati zimske olimpijske igre u Pekingu i kao da je kineski predsjednik Xi Jinping zatražio od Putina da ne pokreće nikakvu vojnu akciju, da mu ne pokvari olimpijadu. Kaže, nemoguće je tačno utvrditi koje su namjere Rusije, pa čak ni da li je predsjednik Vladimir Putin napravio bilo kakve konkretne planove ili u ovom trenutku stvara opcije. Ovaj ovdje vojnik, on sad govori kako ne bi bilo dobro ratovati protiv Rusije i
kao on se sad zalaže za obučavanje ovih mladih u krajnjem slučaju, kao i da ako bude bilo potrebno da eliminišu rusku armiju. Naravno, mi svi znamo da Rusiji apsolutno nije potreban ovaj rat i da do rata najvjerojatnije neće doći. Znači Rusija radi na svojoj teritoriji neke vežbe, eto čisto, ja mislim, to je moje mišljenje, ovo je moje mišljenje, kao odgovor na razmeštanje alijansinih jedinica duž njenih granica, maltene. Znači, počevši od baltičkih zemalja, pa vamo Ukrajina, pa dole ova gore u stvari ova Poljska i Mađarska i Rumunija, Bugarska, pa sve dole do mora. Znači imate dole i ovu Tursku i Grčku i Kipar. Na Kipru su velike jedinice zapadne i stacionirane su i aviobaze i šta ja sve znam, šta sve ne. Kakvi su ovo amblemi? Pogledajte. Mladi se guraju u rat, što se kaže, hoće veštački, hoće da pokrenu rat, pa to ti je. Nema zdravog razuma, zdrav razum se izgubio i moje bojazni su da Europa će ponovo da strada, nažalost. Nažalost, Europa će ponovo da strada, izgleda. Svi najveći ratovi su počinjali ovdje kod nas u Europi i najkrvaviji ratovi, znači katastrofalno, pogledajte. I žene su aktivirali. Znači, nevjerovatno. Nevjerovatno. Ne znam, ove žene da dođe do nekog rata, ne daj Bože, šta će one da odbrane i koga će one da odbrane. Neka im je Bog u pomoći. Da li zaista prijeti velika nova ruska vojna akcija? Kažu novine, kaže prijeti, ili barem dokazi to sugerišu. Američki obavještajni zvaničnici, visoke ličnosti ukrajinske vojske sugerišu da je oko 92.000 ruskih vojnika smešteno na severu i istoku Ukrajine. Mnogi u oblasti oko Jelnje, blizu granice Rusije sa njenim saveznikom Belorusijom, i na Krimskom poluostrovu koje leže južno od kopnene Ukrajine. Kaže, usred jačanja Rusije, CNN je ove nedelje citirao izvore u administraciji Joe Bidena koji su rekli da američki predsjednik razmatra slanje vojnih savjetnika i nove opreme, uključujući i oružje. Znamo da su poslali Ukrajini najvjerovatnije i Stingere i razne protivavionske uređaje i protivoklopne one rakete. Oni se nadaju da će onaj Javelin protiv one oklopne rakete da će da zaustave recimo rusku tehniku ako bude krenula invazija. Ja kao neko ko se vodi zdravim razumom, znači razmišljam ovako, zbog čega bi bio potreban Rusiji rat sa Ukrajinom? To je, što se kaže, maltene jedan narod, mada nisu oni braća. Znači, Ukrajinci su bili saveznici Hitlera, jedan deo Ukrajinaca je bio saveznik Hitlera za vrijeme Drugog svjetskog rata, znači oni su takozvani banderovci, banderaši. Sad, Rusiji nikako nije potreban ovaj rat i ja mislim da neće doći do rata, no međutim, ovdje se postavlja jedno veliko pitanje, šta ako Ukrajina krene u navodno oslobađanje onog tamo teritorija koje je sad trenutno,
kao pod navodnim onim separatistima zauzeto, koje je zauzeto od strane separatista. Rusi imaju obavezu da zaštite svoj narod, znači većina tog naroda je uzela rusko državljanstvo i već su imali pre rusko državljanstvo i oni imaju obvezu prema tom narodu da ga zaštite. Znači predsjednik valjda Putin je izrazio, nije izrazio, nego je izrazio veliku zabrinutost ako recimo Ukrajina pokrene vojna dešavanja, vojne akcije prema tamo tome predelu Donbasa i da ga kao u neku ruku da ga oslobodi, oni imaju znači obavezu da zaštite svoj narod. To je ono što je veoma opasno, a ovi zapadnjaci namerno guraju, oni će da ratuju sa Rusijom do posljednjeg Ukrajinca, to je taj novi citat, novi kao onaj memorandum koji je valjda nezvanično napisan. Kaže, Moskva je odbacila priče o potencijalnoj ruskoj invaziji kao neosnovane. Komentari niza zvaničnika i analitičara bliskih Kremlju poslali su drugačiju i strašniju poruku. Da bi Rusija mogla da preduzme akciju ako se Vašington i Zapad ne pozabave svojom sve agresivnijom situacijom u Donbasu i šire gledano NATO-im vezama sa Kijevom i vojnim zapadnim aktivnostima u istočnoj Europi, Crnom moru i na drugim delovima tog područja. Kada je Rusija pokrenula ofanzive u prošlosti, a ja mislim da je pokretala, u stvari nikakve ofanzive tu nije bilo, znači Rusija je na Krimu imala svoju bazu. Oni sad ovdje kažu da je Rusija napravila invaziju u Gruziji 2008. godine. Tvrdila je da je bila, kao Rusija se brani sa tim da je bila isprovocirana, a posljednjih sedmica Moskva je više puta optuživala Kijev i Sjedinjene Američke Države i njihove saveznike da su to provocirali. I ono što NATO naziva dugo planirane vežbe u istočnoj Europi i rutinske pomorske misije u Crnom moru. Pa pazimo ovako sad, u međuvremenu povećana je zabrinutost oko namjera Rusije i Ukrajine u vezi kretanja njihovih jedinica. Znači došlo je do prebacivanja jedinica i na jednoj i na drugoj strani u proteklih 6 mjeseci. Putin i nekoliko drugih visokih zvaničnika objavili su zapaljive članke u Ukrajini, dovodeći u pitanje njeno pravo da postoji kao nezavisna država. Znači, ovakvi članci podstiču na mržnju dodatnu, znači ovih Ukrajinaca ovdje, recimo kao što se vidi ova žena i ovi mladi ovdje, znači oni su indoktrinisani, da sve što dolazi sa istoka od Rusije da im je to kao neprijateljsko. A recimo niko ne priča o tome koliko je Ukrajina ubirala dolara samo od tranzita gasa i nafte preko njene teritorije. A da ne pričamo o elektrodistribuciji. Znači, Ukrajina trenutno, jedan je deo Ukrajine ovisan o elektromreži od Rusije. Znači, Rusija sad kad bi obustavila snabdevanje Ukrajine sa električnom energijom, došlo bi do katastrofalnog poremećaja u samoj mreži. Jer, kao što i sami znate, u mreži treba da bude određeni napon. I kako to Ukrajina da pokrene kad nemaju ni dovoljno para, nemaju ničega, nemaju uglja, jer rudnici uglja su na istoku, pretežno su na istoku Ukrajine. Ne znam, ovo ne sluti na dobro po mom zapažanju, ali nadamo se da će zdrav razum
da preuzme kontrolu i da se situacija smiri i da ne dođe do nikakvih eskalacija. Ja mislim da je Ukrajincima jasno da vjerovatno nikad neće moći da povrate ni Donbas ni Krim. Oni sa tom činjenicom, ja mislim da moraju da se pomire i to je to. Sad, bilo bi najbolje da to prođe bez ikakvih daljnjih komplikacija i za jednu i za drugu stranu. Znači, to ne treba nikome, posebno ne treba Europi. Ali mene zabrinjava ovo ovdje stanje u Europi jer niko ne priča o tome, znači to se prečutkuje, kao to je daleko, to se nas ne tiče i nek oni to reše sami. A svi znamo da požar može da počne od male vatre pa da se širi. To bi bilo sve za ovaj video trenutno sad. Pozivam vas da se pretplatite na moj kanal Milivoj Kukić YouTube. Volim vas i ostajte mi zdravo u ovoj novoj godini i nadajmo se pozitivnom završetku ove situacije koja je trenutno. Pozdravljam vas pa se vidimo, čao.